berguna. Tanda prangasi kafe Allah Patujungna Ramadan Dua Dun Hijrah Nabi Prang 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 Dharma saja Geyuk prang Yahudi Allah Kafe kadi menghimpun Kadi kepung Nabi Allah Kafe kadi menghimpun Kadi kepung Nabi Allah Ali bin Abi Talib diangkat ke pahlawan Tuga bihana banding Durfakar kajpunari Allah siga jisita wa kafi Dalam tanau kajilub sikan Kafi kahadu palsan Jika nabi Sayyidina Ali Allah Nabi berguna Tanda prangasi kafi Allah Patujungna Ramadan Dua Dun Hijrah Nabi Prang 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 pada masanya Geyuk prang Yahudi Allah Kafe kadi menghimpun Kadi kepung Nabi Allah Kafe kadi menghimpun Kadi kepung Nabi Allah nasib di Abu Lahab musuh urut Islam mati dalam perang Badar di sinar kaju dia bangkit Allah kafir yang lain jibril takbir pun berkumandang bendera tanda Islam kepui ataupun cabli Allah nabi berguna tanda prangasi kafi Allah Patujungna Ramadan Dua Dun Hijrah Nabi Prang 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 pada masanya Geyuk prang Yahudi Allah Kafe kadi menghimpun Kadi kepung Kau Allah Kafe kadi menghimpun Kadi kepung Nabi Allah terutama Nabi Muhammad dengan Ramadina telah perintah Allah menyerahkan roh Allah setelah Nabi Nubuwah di pedang agama Allah Ayo ada perang ada kasih bekah juga tu. sayang terkawaful Nabi Allah Nabi berguna tanda prangasi kafi Allah Patujungna Ramadan Dua Dun Hijrah Nabi